Amakuru atugeraho aturuka mu murwa mukuru w'igihugu cy'u Burundi Bujumbura, ndetse hakaba n'andi makuru atugeraho aturuka neza i Gitega. Aha hose haravugwa inkuru imwe, ni inkuru yateje abantu inkeke ndetse ikomeza gutuma abantu bibaza ko bikomeje kugenda abivugwa. Perezida w'igihugu cy'u Burundi Son Excellence General Evariste Ndayishimiye Elias Neba, uyu kandi akaba ari umwe mu bagiye bakura ibitendo bikomeye cyane ndibukugarukireho. Ariko kandi amakuru atugira haravuga neza ko uyu mugabo amaze hafi umunsi wuzuye yaburiwe irengero. N'amakuru avuga neza ko perezida nyene cyubahiro General Evariste Ndayishimiye yaburiwe irengero mu munsi w'ejo mu gitondo. Kugeza kuri ubu ngubu ntawuzi aho aherereye. Bamwe bati uyu mugabo byagenze bite, ni iki cyamubayeho kugeza ubu? Nta ruzinduko, nta kintu kidasanzwe kigeze kigaragara nko kuba yasohoka igihugu. N'amakuru agezweho akomeje guteza benshi inkeke acicikana aba hafi b'uyu mugabo. Biravugwa neza ko no mu rugo iwe ntawe uhari. Ibi benshi bagakomeza kugenda bihuza n'imyivumbagatanyo ikomeye cyane imaze iminsi muri leta majoro y'iki gihugu cy'u Burundi, aho abasirikare batamwumvaga ndetse bakomeje kugenda bamwereka neza ko batishimiye imyanzuro yagiye afata, imwe yo gukura abayobozi mu nshingano, abasirikare bakuru akaza kubahindurira inshingano ndetse abandi akabicaza. Ibi byose benshi bakabihuza nuko uyu mugabo kandi amaze iminsi ari ku gitutu gikomeye cyane cy'abarundi muri rusange, by'umwihariko abasirikare bakomeza kumushinja kubacuruza ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubundi ubusanzwe perezida ashobora kumara iminsi atagaragara mu ruhame ndetse akamara iminsi afashe ikiruhuko cyangwa se afite ibindi arimo by'akazi. Ariko uyu we siko bimeze, kuko bivugwa neza ko aba hafi ye ba hafi cyane nabo bakabaye bamenya niba ari mu kiruhuko cyangwa se niba hari izindi nshingano yagiyemo z'akazi, by'umwihariko hanze y'igihugu, kuko ubu ngubu kumubona bisa naho bigoye niwe mu rugo. Uyu mugabo nta na kimwe kigeze kiba, bisa nkaho biteje inkeke. Bamwe bati ese yaba yarafunzwe n'inzego za gisirikare? Ese byaba byaragenze bite ko yari amaze iminsi avuga neza ko hari abo bayoborana bagenda bagerageza kumutembagaza ku butegetsi ariko ntibikunde? Ibi biteje inkeke Uburundi. Benshi baravuga neza ko nyene cyubahiro kugeza kuri ubu ashobora kuba atakiri kuri ubutaka bw'u Burundi, ariko nanone hakibazwa aho yagiye mu buryo bw'ibanga rikomeye cyane. Ubundi urugendo rwa perezida ashobora kurukora mu ibanga, ariko ahangaha nta n'umwe n'abari hafi ye uretse umugore we ushobora kubisobanura. Gusa nta cyaravuga, nta n'icyo aratangaza, ntaranagaragara atakavuga neza ko yabuze umugabo we. Ibi nibyo bikomeje gutera benshi cyane urujijo. Bivugwa neza ko uyu mugore we ashobora kuba ari mu rugo ndetse akomeje kugenda akora akazi ke nk'ibisanzwe, ndetse benshi bakavuga neza ko uyu mugore mu gihe haba habaye ikibazo gikomeye cyane ari mu basobanura aho perezida ari, kuko bigaragara neza ko adahangayikishijwe n'uko umugabo we atari kuboneka. Ibi rero benshi bakaza kubihuza n'ibibazo bikomeye cyane bimaze iminsi biri ku butaka bw'u Burundi. Urupfu rwa minisitiri w'itumanaho ndetse n'itangazamakuru Gabi, bivugwa neza ko yishwe n'uyu mugabo uyoboye igihugu cy'u Burundi. Izindi nzego za gisirikare zimaze iminsi zishyirwaho igitutu gikomeye cyane, bavuga neza ko uyu mugabo utetse igihugu cya Kongo ari we ukomeje kugenda agaragara asa naho agumura ndetse ashyiramo imyumvire mibi perezida w'igihugu cy'u Burundi General nyene cyubahiro Evariste Ndayishimiye. Kugeza kuri ubu ngubu rero haravugwa inkuru itari nziza. Bamwe bavuga neza ko ibi bitaza kurangira neza, kuko kumara hafi amasaha 24 perezida atazi aho aherereye. Bamwe bakomeza kuvuga neza ko ari ikibazo gikomeye cyane. Bamwe bakavuga neza ko ahangaha hashobora no kuza guturuka ikimeze nka kudeta, uyu mugabo akaza gutembagazwa ku butegetsi nk'uko yagiye abyivugira kenshi ko bagerageza kumuhirika. Ibi rero bikaza kugenda bisa naho biza gushyira ku nkeke inzego z'umutekano. Bivugwa neza ko zatangiye akazi ko kugerageza gukurura amakuru binyuze no mu butasi aho uyu mugabo yabaherereye. Ibi rero biranagaragaza neza ko nyine benshi mu bagakwiye kuba bazi aho perezida ari niba inzego z'umutekano ndetse na bamwe mu bashinzwe umutekano we wa hafi, uretse abatari kugaragara nabo batazwi aho bari. Uyu mugabo bivugwa neza ko nta n'umwe uza aho ari uretse umugore ushobora kubimenya. Inzego z'ubutasi ntabwo ziragira icyo zitangaza, gusa bivugwa neza ko habaye nko guhumuka muri aya masaha, kuko kuva ku munsi w'ejo nubwo perezida
atagaragara mu ruhame umunsi ku munsi, ariko abashobora gukora muvoma akava hamwe akajya ahandi, kandi perezida ntashobora kugenda ngo biyobekane, ndetse kuva atari we mu rugo akaba atari ku ngoro y'umukuru w'igihugu. Benshi bakavuga neza ko atanasohotse iki gihugu. Benshi bari kwibaza aho General Evariste Ndayishimiye aherereye. Ni mu gihe abasirikare bakomakomeye muri minsi ishize bamaze iminsi batavuga rumwe n'uyu mugabo, ndetse bagaragaza neza ko yakomeje kwigwizaho imitungo, ndetse agerageza kugira ngo ahahamure abatavuga rumwe nawe ndetse batumva kimwe nawe ibintu, akomeza kugenda abakura mu nshingano bakabaye bakora, ndetse kugira ngo badakomeza kugenda bamushyiraho igitutu. Kugera kuri ubu rero biragaragara neza ko General Evariste Ndayishimiye ashobora kuba ari mu mazi abira, kuko niba atari igihe we yafashe akajya ahantu hatazwi na buri umwe, ndetse aho bivugwa neza ko ashobora kuba ari kumwe n'abarinzi be bagera kuri 4, koko niba ari ahantu ari, kuko byamaze kugaragara neza ko aho ari hose nta n'umwe uhazi uretse umugore ushobora kuba uhazi, gusa nawe ntabwo bihamwa neza ko ahazi, ahubwo nuko atari dekarara ngo atangaze avuge neza ko yabuze umugabo we, ahubwo abarinzi bagera kuri 4 bamuba hafi umunsi ku munsi nibo bitaramenyekana nabo aho bari. Nta makuru ahari yerekana neza ko bari kumwe, nta n'amakuru yerekana neza ko batari kumwe, gusa igihari ni kimwe: perezida w'igihugu cy'u Burundi ashobora kuba ari muri danje cyangwa se ari mu kiruhuko. Gusa amahirwe menshi aragaragaza neza ko nyene cyubahiro ashobora kuba atari mu bihe byoroshye nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Ibi birakomeye cyane, ariko ntabwo dukomeza kugenda tubivuga byonyine, kuko turaza kugenda tubibabwira mu makuru yacu ari imbere, tubamenyesha uko bimeze, niba amakuru yaba yatangaje iki. Gusa bamwe baravuga neza ko uru rugamba rwo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo narwo ubwarwo rutamusiga amahoro nk'uko bigaragara. Reka twisubire mu makuru agezweho ku mirongo y'imbere ku rugamba, aho tugenda dusobanukirwa n'andi makuru ari kuvugwa mu mutekano ndetse na diplomasi muri aka karere. Kuri ubu ngubu ku butaka bw'u Burundi biravugwa neza ko hamaze kwangirika ku buryo bukomeye cyane. Ubu bwirinzi bw'ikirere bivugwa neza ko uwagerageza uwari wese kugira icyo agurutsa cyerekeza muri karitsiye ariyo yose, by'umwihariko karitsiye zisanzwe zirimo ubu bwirinzi, dore ko atari umujyi wose, bishobora kuza kumworohera ku buryo bukomeye cyane. Ubusanzwe ibihugu byinshi cyane biba bifite ubu bwirinzi, ariko bitewe n'ubushobozi uba usanga ibihugu bimwe bigerageza gushyira ubu bwirinzi ahari umukuru w'igihugu cyangwa se ahasanzwe aba, kugira ngo ariho bagerageza kurindira umutekano. Kuri ubu ibigezweho, perezida w'igihugu cy'u Burundi aratangaza neza ko abataramenyekana bashobora kuba bari mu gisirikare bamaze kwangiza ubu bwirinzi ku buryo bukomeye cyane, ndetse hakagaragara igituma benshi bavuga neza ko drone zatangiye kugenda zigerageza kugaba ibitero muri ibi bice nk'uko ubutasi bw'u Burundi bwamaze kubigaragaza. Amakuru aravuga neza ko igisirikare cy'u Burundi cyamaze kumenya amakuru neza ko ubwirinzi bw'ikirere bwamaze kwangizwa, ariko kandi benshi bagahuza amakuru ko bushobora kuba bwangijwe n'abasanzwe bakoresha izi systeme. Ubusanzwe hari ababirigi bakorana n'ingabo z'u Burundi zabitorewe ndetse zabiherewe amasomo akomeye cyane mu gukoresha ubu bwirinzi bw'ikirere. Ubwirinzi bw'ikirere kandi bugerageza gukoreshwa umunsi ku munsi amasaha 24 kuri 24, by'umwihariko muri karitsiye zibarizwa mu mukuru w'igihugu. Ibi rero byamaze kuba confirmed ko ubu bwirinzi bwamaze gukurwaho, ndetse ikirere gisa naho cyambaye ubusa, ibintu biri gutera ubwoba ndetse n'inkeke perezida w'igihugu cy'u Burundi uvuga ko hari abari gukorana n'abari imbere mu gihugu kugira ngo umutekano we ujye mu kangaratete. Ubwoba ni bwose, igihunga ni cyose. Binavugwa neza ko uyu mugabo yafashe umwanzuro wo kutagaragara ku ngoro y'umukuru w'igihugu. Izi muvoma bisa naho ikirere cyambaye ubusa, ni nko kuba uri mu nzu idasakaye uba ushobora kunyagirwa igihe icyo ari cyo cyose. Nibyo uyu mugabo afata nko kuba ari hano, maze mu gihe afite abanzi benshi cyane bari kumurwanya muri iki gihe, akaza kuba yafata umwanzuro wo gukora ingendo bishobora kumugiraho ingaruka zikomeye cyane. Mu by'ukuri ninde wagerageje kwangiza ubwirinzi bw'ikirere bw'u Burundi? Ninde wakoze ibi ngibi ko asa n'ushaka gushyira mu kaga perezida w'igihugu cy'u Burundi? 23 benshi barayishinja ko ari iri kugambana igakorana na
bamwe mu bayobozi b'u Burundi by'umwihariko mu nzego za gisirikare bari kugerageza gutesha umutekano muke cyangwa se guteza umutekano muke mu bice bitandukanye kugira ngo perezida w'igihugu cy'u Burundi ndetse n'abaturage b'u Burundi bakomeze kugenda bajya ku gitutu. Abaturage kandi bivugwa neza ko batangiye kutimvamo perezida uyu nguyu kuko bisa nkaho bamaze kwerekwa n'abakuriye inzego z'umutekano ko ari we kibazo gikomeye cyane cyamaze kwishora mu ntambara. Ubundi Burundi ubusanzwe ntabwo bwashozaga intambara ku gihugu icyo ari cyo cyose, dore ko benshi banavuga neza ko byanagenderaga ku bijyanye n'uko nta bushobozi bw'igisirikare gihari, ariko uyu mugabo yafashe umwanzuro wo kohereza ingabo ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akongera kwihandagaza ku mateleviziyo avuga neza ko azatera ibihugu bitandukanye biri mu Rwanda nyuma yo kubona neza ko bimugoye ndetse bitashoboka, ndetse akagirwa inama yo kuvuguruza amagambo ye kuko ashobora kumukoraho. Noneho yashwanye n'igihugu cy'Ubuganda avuga neza ko ngo nacyo azagitera, aho benshi cyane bamuhaye inkwenene bakibaza ngo ibyaba yanyweye n'amagambo akoreshwa. Son Excellence Nyiricyubahiro perezida w'igihugu cy'u Burundi araza gutakambira Ububirigi burebe uko bwamufasha ku bwirinzi bw'ikirere cyangwa arongera kubaga yifashe nk'uko bisanzwe bikorwa rimwe na rimwe. Amakuru agezweho aragaragaza neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi uwafite nk'inshuti wamugira inama ndetse akagira ibyo amufasha mu buryo bwa gisirikare ari perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Elias Facibeto, ariko benshi bakagaragaza neza ko nawe kuri ubu atorohewe na gatoya. Ibyo kumusaba ubufasha ari nko gushakira imfizi ho amata. Ibi rero nibyo bikomeje kugenda bigaragaza neza ko uyu mugabo asa n'uwicariye intebe ishyushye. Telefone ziracicikana i Bujumbura, mu nteko ishinga amategeko, mu ngabo, ahantu hose bisa nkaho bari gushaka icyakorwa mu gihe umukuru w'igihugu we yanze gusohoka mu rugo, ndetse bivuga neza ko ari mu nzu yo hasi aho ashobora kuba afite ubwirinzi bukomeye cyane. Abasirikare bari mu rwego rwo kurinda umukuru w'igihugu cyangwa se mu mutwe ugamije kurinda umuryango w'umukuru w'igihugu baranyuranyuranamo mu bice bitandukanye byerekeza mu bice by'ingenzi no ku nyubako z'ingenzi zikorerwamo na leta. Benshi aho bashobora kuvuga neza ko hashobora kuba hari ubwoba bw'uko ubu bwirinzi nyuma yo gukurwaho hashobora gukurikirwa n'igitero gikomeye cyane nk'uko bamwe bakomeje kugenda babigaragaza. Ibi bikomeje kuba igihe hari inkuru zavuze neza ko hari akadrone gatoya kagerageje kwinjira mu rugo rw'uyu mukuru w'igihugu, ariko biza kurangira katageze ku ntego kubera ubu bwirinzi. Nyuma yo kuba ubwirinzi buvuyeho, bisa naho rero hari ikikango gikomeye cyane, umukuru w'igihugu ashobora kuza kwisanga ari mu kangaratete. Ibi kandi birahuzwa n'amakuru amaze iminsi avugwa ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, aho itumanaho kominikasiyo kandi yavuyeho iminota 29 n'amasegonda 30. Ubundi ibingibi ntabwo bibaho, ubu usanga muri ubu buryo hashobora kuza gutakara amabanga y'igihugu, ndetse ikibuga cy'indege kindiriwe igihugu kiba gishobora gufatwa isaha n'isaha kuko ntawe bukontorora indege zinjira zigwa kuri iki kibuga ndetse n'izisohoka. Amakuru akagaragaza neza ko kandi muri icyo gihe hashobora kwinjira ibintu bitazwi bizanywe n'abafite mu inyungu, ibintu bishobora guhungabanya umutekano w'umukuru w'igihugu byakinjizwa ku kibuga cy'indege kandi mu buryo buboroheye. Ibi rero birakomeza kugenda bizana igitutu ndetse binashyira ubwoba bukomeye cyane kuri nyene cyubahiro na bamwe bayoborana, dore ko binavugwa neza ko ubu batangiye kumugera amajanja mu gihe we yatangiye gutegura uko yatangira kwigarurira imitima y'abarundi, harimo n'abamurakariye by'umwihariko abafite imiryango iri mu gisirikare. Bavuga neza ko imiryango yabo yamaze kuba bayisheta ndetse igirwa nkaho ari abacakara baguranwa amagana bakaza kujyanwa mu ntambara. Uyu rero ngo afite akazi kenshi cyane ko gukomeza kubigarurira imitima muri iki gihe gito gisigaye kugira ngo amatora y'umukuru w'igihugu yongere kuba. Ku butaka bwa Kongo 23 yo irakomeza kugenda yadivansinga, ndetse benshi bagahuza ibibazo byo mu Burundi na 23 mu by'ukuri, kubera ko bavuga neza ko iki gihugu cya Kongo by'umwihariko umutwe wa FCM 23 wagiye ugaragaza neza ko Burundi bubangamiye mu bikorwa byabo bya gisirikare, nabo bashobora kuba bari kugenda bihimura bakorana na bamwe mu batangiye kugenda barwanya iyi leta bari interine mu gihugu cy'u Burundi.
amakuru aragaragaza neza ko General Masunzu ni umwe mu bagiye bagira uruhare rukomeye cyane kugeza ubwo ari we wafashe iya mbere mu kugambanira uwo bahoranye mu gisirikare cya leta ya Kongo, intwari y'abanyamurenge General Ruhunda Michel Makanika wishwe na drone ariko ku kagambane k'uyu mugabo. General Masunzu niwe kandi wamuhamagaraga kuri telefone amubwira neza ko nawaje kujoininga icyama cya Rwirwano, nyamara biza kurangira ari kumugambanira, icyatumye uyu mugabo ava mu ndake maze drone igahita imurasubwa. Nuko byagenze, ndetse ndakubwira neza ko General Masunzu kandi yagiye avuga amagambo akomeye cyane agaragaza neza ko abanyamurenge atari abakongomani ndetse bakwiye kwirukanwa. Uyu kandi yagiye akora ibikorwa bitandukanye, operasiyo yagiye ayobora akigera mu mujyi wa Uvira ni wahise ushyiraho amabariyeri akomeye cyane, aho gusohoka muri umujyi wa Uvira ukwerekeza mu bice 23 ikontorora bitari byemewe, ndetse naho kuva mu bice 23 ikontorora winjira mu mujyi wa Uvira bitari byemewe. Ibyatumye inzara itangira kuvuza ubuhuha mu bice abanyamurenge barimo ndetse n'ibindi bice bitandukanye. Ubu rero tuvugana ikibazo cyamaze gukemuka, benshi bamaze kwemeza neza ko uyu mugabo ashobora kuba yageze mu maboko ya FT23 muri operasiyo ikomeye cyane y'abakomando. Ese ibi bigenze bite? Kwagiye havuga operasiyo zikomeye cyane 23 yakoze ku ngabo za leta ya Kongo, by'umwihariko mu nkundura yo kwinjira mu mujyi wa Goma. Babivugwa neza ko abayoboraga FDLR bamwe bagiye bakorwa operasiyo bitewe n'ibitero bagiye bategura, ndetse n'abandi bakomakomeye barimo n'abaguverineri ndetse n'abajenerali n'abandi nk'abacira umwami bagiye bakorwa mu operasiyo arahabutaka. Ubu rero amakuru aragaragaza neza ko iki gisirikare cya FT23 cyasubiye mu tuntu twacyo. Izo operasiyo bivugwa neza ko zitegurwa igihe kandi zikaza gukorwa mu bwitonzi bukomeye cyane, ahari itsinda rikomeye cyane ry'abasirikare ba 23 babarizwa mu itsinda ry'abakomando badasanzwe nibo bategura ndetse bakanakora izi operasiyo ku itegeko rya General Sultan Makenga. Aho uru rugamba rugeze noneho bisa nkaho 23 ikwiye guhabwa indabo zayo. Ni gute ushobora gusanga operasiyo nk'iyi ngiyi igenze neza maze uyu mugabo akaza gufatwa ari muzima nk'uko amakuru aturuka ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abivuga? Uribaza ngo uyu yafatiwe he? Amakuru asobanura neza ko uyu mugabo yasanzwe mu nzu yaracumbitsemo nk'uko bitangazwa, ndetse bikanasobanura neza ko yasanzwe yamaze no gusinda nk'uko bitangazwa n'abari hafi ahangaha, ahumvikanye amasasa atari menshi cyane, aho aba bakomando ba 23 babanje guhangana igihe gitoya nk'iminota 10 n'abari barinze uru rugo. Uyu mugabo kandi bikavugwa neza ko yaje gusanganywa ndetse n'abagore babiri nk'uko bigenda bivugwa. Uyu kandi General Masunzu bivugwa neza ko ari umwe mu bagiye bagerageza gutanga amabwiriza akomeye cyane. Kuri ubu ngubu rero akaba yamaze kugera mu ntare za Sarambwe kandi akahagera atabyifuza kuko yamaze kugenda akorwaho operasiyo. Bivugwa neza ko uyu yari afite umugore ndetse akaba yari afite abana ariko batari bari muri ibi bice. Umugore yasanganywe bivugwa neza ko atarasanzwe ari umugore we basezeranye, ariko ibisibyo nje kukubwira ibijyanye na operasiyo, ibyo byo ni ibintu bisanzwe. Ndakubwira neza ko operasiyo yagenze neza maze intare za Sarambwe zimufata Bumaduru, ndetse nk'uko Maduru yafashwe na Trump ni nko FT23 yafashe uyu mugambanyi wari warazengereje ubwoko bw'abanyamurenge. Uyu yagiye hagarara ahari gutemerwa abavuga ururimi rw'ikinyarwanda, ndetse yagiye hagarara aho abanyamurenge bari gutwikwa. Uyu kandi yagiye atuma gutwikira abanyamurenge ndetse no kubamenesha. Ibi kandi bikaba bisa nkaho bishobora kuba bibaye igisubizo gikomeye cyane, akawamugani ngo ihora ihoze. N'amakuru agezweho rero muri operasiyo ngiye kukubwira uko iyo operasiyo yagenze, ariko no operasiyo tutarabonaho amakuru ahagije, gusa n'amakuru agezweho yemeza neza ko uyu mugabo yaba atakiri mu maboko ye. No operasiyo yakozwe n'abakomando ba 23, operasiyo yari igoye ku buryo bivugwa neza ko yagiyemwe abakomando batari munsi ya 16. Ubundi ibi ntabwo bisanzwe, abakomando bangana gutya muri operasiyo ntabwo bibaho, ndetse bari kumwe n'abandi basirikare bari kugenda bagerageza kuba nka backup mu gihe haba hagize ababitambika. Ibi kandi byagezweho 100%. Uyu mugabo asangwa iwe mu rugo, aho bivugwa neza ko yari yamaze no gusoma agacupa. Nanone ntabwo ariwe kuko ni inzu abacumbikiwemo, ndetse aho agenda atangira amabwiriza ndetse anakorera inama na bamwe mu basirikare bari munsi ye baba bagomba kujya ku birongo y'imbere ku rugamba. Ngira ngo uyu nguyu ntabwo abagomba kugerayo, ndetse kireka iyo bibaye ngombwa akajya gutanga amabwiriza, ariko nanone agerayo akanya gato. Uyu rero General Masunzu amakuru akavuga neza ko amaraso y'abanyamurenge yamennye nawe ashobora kumeneka mu gihe FT23 yaba yamaze kumushyikira mu biganza byayo koko, ariko kandi bikavugwa neza ko iyi operasiyo yamenetsemo amaraso. Turamenya bapfuye ku ruhande rwa FT23 muri aba bakomando, ariko kandi nanone bivugwa neza
neza ko abarindaga uyu mugabo bose bo bamaze kuba bicwa ndetse bamaze kuraswa mbere y'uko uyu mugabo afatwa. Ni inkuru zigezweho kandi ni inkuru dukomeza gukurikirana tugasobanukirwa ibijyanye n'iyi operation ndetse niba koko uyu mugabo yaba afitwe na FCM 23 benshi bakavuga neza ko cyaba ari igitego cy'umutwe izi ntare za Sarambwe zongeye gutsinda. Namakuru agaragaza neza ko 23 yakomeje kuguma mu ngamba nta gucika intege, mu gihe benshi bagaragaza neza ko gukurwa muri uyu mujyi wa Uvira bishobora kuzayigiraho ingaruka zikomeye cyane. Intare za Sarambwe zakomeje kuguma mu birindiro byazo, ni naho zikomeze kuva zijya gukora izi operation karabutaka. Operation 23 yakoze ku bayobozi b'igisirikare cya leta ya Kongo ni nyinshi cyane, ngira ngo urabizi. Za Sake habereye operation atandukanye ndetse mu nkengero z'umujyi wa Goma 23 kugira ngo ifate umujyi, nuko bamwe mu bayobozi b'igisirikare bari bagiye bafatwa muri operation nk'izi ngizi. Ubu rero bisa nkaho uyu mugabo General Masunzu nawe yamaze kugenda ahigishwa uruhindu maze biza kurangira afashwe. Ni mu gihe yagiye agaragara no mu migambi yo guhitana Sematama General watwirwaneho nawe wagomeje kugenda ahagarara mu mwanya wa Michel Makanika. Ibintu rero benshi bavuga neza ko iyi nkuru turaza kuyisubiramo, ariko reka tujye mu zindi nkuru. Iyi turaza kuyigaruka twamaze kumenya aho aherereye kugeza ubu, aho intare za Sarambwe zamujyanye ndetse tukubwira buri kimwe cyose kubijyanye n'iri fatwa rya General Masunzu wazengereje igisirikare cya FCM 23 ndetse n'abanyamurenge muri rusange. Igisirikare cya 23 cyamaze gutwika Sukhoi 25 bivugwa neza ko yagombaga kuza kurasa mu bice bikontorwa na 23 ngo ari kwigahera Minembwe. Amakuru agezweho aragaragaza neza ko igisirikare cya FCM 23 muri operation ikomeye cyane, bivugwa neza ko Sukhoi 25 ubundi yahagurukiraga ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye hani ku butaka bw'u Burundi, ikaza ku muvuduko udasanzwe igatangira kurekura amakompura igeze mu bice bya Mikenke aho ibirasa Minembwe. Ngira ngo mwagiye mwibona abanyamurenge abarimo General Sematama ndetse n'abandi mu gisirikare bagenda berekana aho ibikompura bya Sukhoi 25 byagiye bicukura, ndetse bisa nkaho bari bagamije kurasa bagasenya iyi mihana ya Minembwe hose hatuye abaturage. Kuri ubu rero iyi Sukhoi 25 ntabwo yagombaga guhagurukira ku butaka bw'u Burundi. Bisa naho iki kirere iza igisirikare cya 23 cyamaze kugenda gitagetinga uko kigenda kidisturbinga ndetse no kugerageza kuyihanura, nubwo biba bitoroshye, ndetse yaje kuruba ijyanwa ku kibuga cy'indege cya Kisangani aho bivugwa neza ko ariho yagombaga guhagurukira. Ho ni hafi iza irasa izenguruka yigendera ndetse igasiga ihagize amatongo. Nyamara 23 ntabwo yari kubyemera, yahise itegura operation ikomeye cyane, operation karahabutaka, operation isa naho ifite imbaraga z'umurengera. Biravugwa neza ko igisirikare cya FCM 23 cyakoze operation isa naho ariyo kujya kwangiza iyi Sukhoi 25 kandi byagezweho. Amakompura 6 yose irashwe kuri Sukhoi 25 yari herereye ku kibuga cy'indege cya Kisangani, yaje gutuma iyi Sukhoi yangizwa ndetse biza kurangira iyi Sukhoi igize ikibazo gikomeye cyane ku buryo itashobora kongera guhaguruka. Amakuru aravuga neza ko ibi rero byatumye igisirikare cya 23 cyongera kugina intsinzi. Iyi ni intsinzi ikomeye cyane mu guhangana na Sukhoi ku buryo ushobora kuza kuyiburizamo kuza kukurasa ndetse ukayiburizamo kuza kugabaho ibitero. Mu by'ukuri ibitero byo mu kirere bikomeye cyane byagiye bigaragaza ndetse bigaragara ko byagiye bishegesha ku buryo bukomeye cyane igisirikare cya FCM 23, kandi ni mu gihe igisirikare cya leta ya Kongo cyaguze ibikoresho byinshi cyane. 23 iza kubona ko ishobora kutabona ubwirinzi bw'ikirere ishyira hose, ndetse amakompura ndetse n'intwaro zo guhanura iyi Sukhoi biba bisa naho byihagazeho, dore ko ushobora no kubikoresha ntibigere ku ntego. 23 niyo mpamvu iri kugifata operation igafata initiative yo gukora ibitero nk'ibi ngibi byo kujya kwangiriza ibi bikoresho aho biri mu gihe biba bitarajya ku rugamba. Ibi rero byahawe izina rikomeye cyane yo kuvuga neza ko ari operation umucunguzi. Abanyamurenge nibo bazanye ibi ngibi 23 yamaze kuba yagera ku ntego, ariko biravugwa neza ko ingabo z'abarundi zimo ziraririra mu myotsi. Abasoda b'u Burundi bari bahawe order yo kuza kwataka banyuze muri Plaine de Ruzizi, maze ingabo za leta ya Kongo FARDC ziri kumwe n'abazerendo bakaza kunyura kuri kote ya Mikenke neza ngo bagana Poezero ku munara. Ibi rero byaje byose kuzamba kuko
iyi Sukhoi bivugwa neza ko iyo igiye gutambuka igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'abarundi baba bari tayari kugira ngo baze guprofitira muri kuguhungabana kw'abasirikare ba M23 kuko iki kidege kiba kirimbura cyane kirekura amakompora ku buryo ubusanga gishobora gukubita kompora neza umusozi ukabarengaho. Ibi rero nibyo M23 yarwanyije abarundi igitero bari gukora bahise bagihagarika kuko bisa naho icyari kubacira inzira cyari cyamaze kwangizwa ndetse bitagikunze. Ibi rero nibyo biri gutuma abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC basa n'abarira mu myotsi ingabo z'u Burundi zari zamaze kwikokinga ndetse nizo zari zihedinze kuko nizo zari bwatakire ku gice kirimo ingabo zikomeye cyane za M23 hariya muri Purene. Ibi rero byaje kurangira bitagezweho, indege ntiyahagurutse, igisirikare cya M23 amakompura 6 neza Kisangani. Aha rero si ubwa mbere M23 ibikoze, ngira ngo mwabyumvishe Dr Oscar Barinda umwe mu bavugizi ba M23 avuga neza ko M23 igaba ibitero bimwe na bimwe. Icyo gihe yari yabikoze nanone Kisangani aho yangije amadrone ndetse n'abacancuro bayakoreshaga baza guhita banimuka. Ibi byatangajwe na Oscar Barinda umuyobozi muri M23 wavuze neza ko M23 ibi bitero bikora mu rwego rwo kuburizamo ibi bisasu ndetse n'ibibombe biba byapanzwe kuza kuyirasaho. Ibi rero M23 yongeye kubisubiramo, amakompura 6 yose yangije Sukhoi 25 dore ko yaguye ari urufaya hano muri iki kibuga cy'indege cya Kisangani. Aha rero M23 ibi ngibi ibikoze biba birenze kuba yafatira intwaro nyinshi kica abasirikare kuko iki kidege cyarayizengereje cyane. Kandi ngira ngo murabizi ko igisirikare cya leta ya Kongo zari Sukhoi 3 ubu nkeka ko iyi ariyo yari isigaye kuko izindi zagiye zihanurwa, izindi zagiye zangizwa. Ngira ngo iya mbere yasigaye Igoma mwarabibonye mu ntambara yasigaye Igoma bwari yasigaye 2, indi nayo yaje guhanurirwa niba ari Kavumu hafi aho. None ubu amakuru agezweho aragaragaza neza ko yari isigaye ishobora kuba ari iyi yonyine, maze igisirikare cya leta ya Kongo gihangana na M23 banyuze ku butaka. Sibyo ko banafite n'amadrone nyine bagomba gukoresha izi drone zo mu bwoko bwa CH4. Ibi ariko ntabwo biba bikomeye cyane nko kuza guhangana n'iki kidege cya Sukhoi 25 kiba gifite ubushobozi bwo gukurura amashusho, amajwi. Iki kintu ni kibi cyane, kiba gikurura, gifite amakamera kurura neza neza no munsi yibuye, kiba kikureba neza neza kirekura kompura aho muherereye mwese mukaza kugenda mubaza ibibaye. Ibi rero M23 yabigezeho, abasore rwose benshi baherereye mu bice bitandukanye bya Minembwe bakomeye amashyi M23 amadu baravuga bati ibi ni ibintu byari bikenewe ndetse ni igikorwa cy'ubutwari M23 ikoze. Ibi rero byahaye M23 avantage ikomeye cyane, benshi batabasore bakwiye kwigurira akantu ndetse bakaza kwishimira iki gikorwa bakoze. Utaza kumva ngo ni Kisangani ukagira ngo M23 iri hafi aho, no operasiyo yakozwe yo kuza guca ahatandukanye kugira ngo baze kwegera aho bashobora kurekura aya marokete yerekeza kuri iki kibuga cy'indege cya Kisangani. Kandi si ubwa mbere babikoze, maze igisirikare cya leta ya Kongo kikagenda kibeshya ngo ni ikibuga cy'indege ngo cy'abaturage cyamaze kwangizwa kugira ngo M23 ibe yafatirwa ibihano. Byagiye bivugwa cyane ko M23 ngo yataye ikibuga cy'indege gikoreshwa n'abaturage ngo cya Kisangani. Mu by'ukuri hano hamaze guhinduka nk'ikibuga cy'indege cya gisirikare. Ibi byose igisirikare cya leta ya Kongo kiba kivuga aba ari ugushyashyariza M23 yongeye kubakosora ku buryo bukomeye cyane. Igisirikare cya leta ya Kongo FARDC noneho cyasabye abacancuro nabo kwifatikanya n'abandi bakaza kujya ku mirongo y'imbere ku rugamba. Mu busanzwe aba bacancuro ntabwo bagaragaraga ku mirongo y'imbere ku rugamba, ahubwo bifashishwaga mu bijyanye na tekinike ndetse na tekinoloji, harimo gukoresha izi drone, kuba bamenya setting ndetse n'ibindi bikoresho bya gisirikare, bakagenda banatrackinga aho umwanzi yabaherereye bakoresheje ama devices bagiye bafite atandukanye. Kuri ubu ibi byose bisa nkaho nta musaruro ukomeye byagiye bitanga kuko ibi bitero hari aho byagiye byangiza ndetse bigahitana abaturage mu Minembwe n'ahandi. Byagiye ndetse binagabwa kuri AFC M23 ikagerageza kwirinda kubikora kenshi. M23 ihangana nabyo byaje gutuma ubushobozi bw'iki gisirikare cya leta ya Kongo busa naho bwamaze kuba nkene. Abacancuro se baraza kumenya kurwanira muri iyi misozi koko biba bisa naho bigoye? Ese baraza kumenya guhanganira muri iyi misozi ko byagiye bigaragara neza ko uretse n'abacancuro n'ingabo za Angola zaje zishaka kujya ku mirongo y'imbere ku rugamba zagiye zipfa nka bwa bushwiriri? Ibi rero bikaza kugenda bivugwa neza ko noneho igisirikare cya leta ya Kongo FARDC gisa naho kirangiye.
Ibi kandi birashimangirwa nuko aba basirikare yaba bangora bagiye baza abasirikare bose uretse abarundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo zisanzwe ziri kuri ubutaka. Abarundi kandi nabo bafashwa nuko kirima nimwe bahana imbibi ndetse biba bisa nkaho bari ku butaka bwabo. Imyitozo bagiye bayikorera mu bice bisa n'ibyo bari kurwaniramo, nta tandukaniro riba ririmo bitandukanye n'aba babaza by'umwihariko abazungu bo byagiye bibagora cyane. Mbese ni ibintu bikomeye cyane, imisozi n'amashyamba, ibaya, imigezi n'ibintu bisa nkaho bigoye uwo ari we wese ushobora kuza muri izi kondisiyo atabimenyereye, nibyo bisangamo bikarangira umusaruro wabo ubaye nkene muri rusange. Amakuru aragaragaza neza ko noneho bafashe umwanzuro wo kwiyambika ibiri nk'amashara. Benshi bakavuga neza ko abacancura impamvu bamaze kwambara ibi ngibi ari uko baba bagaragara cyane, ndetse bakaba baramaze kumenya amakuru neza ko mu 23 ibiri kubahigisha uruhindu ku mirongo y'imbere ku rugamba aribo ibishaka cyane ku rwego iba isa naho ari bishaka kumvisha cyane, kuko iyo bamaze kuba nkaho bacika intege n'izindi ngabo zicika intege, akenshi ba 23 yabikoraga mu rwego rwo gukomeza kugenda iburizamo ibi bitero bikomeye cyane biba bigenda bigabwa ku birindiro byayo binyuze mu kirere. None isa nkaho yamaze kugera ku ntego. Ubu ngubu ni vuta ni kuvute, neza ibintu bigenda birushaho kuba dande ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo. Ariko uko bimeze muri iki gice cya Kivu y'Amajyepfo, yaba Uvira mu nkengero zaho, ibice bitandukanye bya Mikenke, Puezero, Minembweho, ubu tuvugana nta musirikare wa Wazalendo cyangwa FARDC n'umurundi uhabarizwa. Intare za Sarambwe n'Amaduba arahigaruriye ibice bitandukanye bya Plene ndetse n'ahandi hatandukanye. Aha hose bisa nkaho igisirikare cya 23 kuba cyahakontorora biri kucyorohera bitewe nuko ingabo z'u Burundi zacitse intege muri iyi minsi. Benshi bavuga neza ko zikeneye motivasiyo ikomeye cyane, ziragaragara ariko zisa naho zamaze kunanirwa, ndetse bikagaragazwa neza ko n'ibitero byo mu kirere by'igisirikare cya leta ya Kongo bisa naho byamaze gucika intege. Ibi byose kandi biragenda bigarukwaho, benshi bakavuga neza ko mu 23 yo yakomeje kugenda igira consistency guhozaho, ndetse ikaza gukomeza kugenda igora igisirikare cya leta ya Kongo kugeza ubwo kije kunanirwa. Amakuru akavuga neza ko FC 23 nubwo itarinjira uyu mujyi wa Uvira, bigaragara neza ko izi ntare za Sarambwe ziri tayari, ndetse isaha n'isaha hashobora kuza kugaragara ikintu gisa naho kidasanzwe. Ariko kandi nyuma y'uko itegeko ritaratangwa, benshi bavuga neza ko inzira zose zamaze gucibwa, izi ngabo za leta ya Kongo ziba zihangana no gusubizamo 23 inyuma nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Ibikoresho ni byinshi cyane izi ngabo zifite mu mujyi wa Uvira, ndetse zifite na tekinoloji uretse ko yamaze kugenda yangizwa. Benshi bakomeza kugenda bibaza uko bigenda kugira ngo izi ngabo za leta ya Kongo zikomeje kugenda zitsindwa mu bice bitandukanye. Benshi ariko bamaze kumenya impamvu ingabo za leta ya Kongo FARDC ndetse n'abarundi FDNB batagira consistency cyangwa se batagira icyo twakita nko gufokasinga ngo bahozeho, kubera ko 23 yaje kuba yamenya umuvuno mushya. Benshi bagiye kumenya ingabo za leta ya Kongo n'abarundi baratatanye. 23 yagiye yifashisha operasiyo zitandukanye, igashaka ukuntu ihitana bakuru muri ibi bisoda byombi yaba FARDC ndetse na FDNB, ikabagaho ibitero. Iyo abakamandazi bamaze gupfa, abasigaye bagira inequilibre ku buryo baba badashobora guhangana nk'uko byari bisanzwe, bacika intege. Babumva niba kamanda yapfuye n'uburyo abarinzwe, babumva nabo nta garanti bafite, kandi bo bari kugaragara ku mirongo y'imbere mu rugamba, amasasa avuza ubuhuha. Ibi byagiye bigora rero izi ngabo za leta ya Kongo kugeza ubwo benshi bagiye bavuga neza ko izi ngabo mu rwego rw'uko 23 yagiye yica bari bahedinze, ndetse ku mirongo y'urugamba ibintu bigakomeza. Hagiye hagaragara icyuho gikomeye cyane mu miyoborere, kuko hazaga abayobozi bashya bataramenyera ikibuga, mu gihe batangiye kumenyera nabo bakagabwaho ibitero ndetse operasiyo zitandukanye twagiye tuzibabwira. Ibi rero byagiye bituma igisirikare cya leta ya Kongo gicika intege umunsi ku munsi. Kandi ntabwo byagiye biba ku ngabo za leta ya Kongo FARDC gusa, byagiye binagaragara no ku basirikare batandukanye b'u Burundi, ahagiye hagwa abasirikare benshi cyane baturutse ku butaka bw'u Burundi kandi basaga naho aribo bayoboye bagenzi babo.
bemeza neza ko perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo binyuze mu makuru yamaze guhabwa n'ubutasi bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwamaze kumwemeza neza ko yamaze gucirwa umugambi na M23 ndetse yatangiye gutega imitego ikomeye cyane yamaze kugera muri bamwe mu bahafi kuri iyi leta ya Kinshasa ndetse batuye hariya i Kinshasa mu murwa mukuru, harimo abanyepolitiki bakomeye cyane babonana kenshi umunsi ku munsi na Tshisekedi, harimo kandi na bamwe bo mu nzego za gisirikare ndetse n'iz'igipolisi bamaze kuba bamenyana na M23 bakemerana gukorana bya hafi kugira ngo Tshisekedi abe yatembagazwa ku butegetsi cyangwa se abe yabirandurwa iyi ntebe yicayeho ashaka no kongera gukomeza kwicaraho yo kuyobora umukuru w'igihugu cyangwa se yo kuba umukuru w'igihugu cya Kongo aze kuba yayibirandurwaho mu buryo bworoshye. Ubu tuvugana ngo ubutasi bwe nubwo butaramenyesha uyu mukuru w'igihugu, ubwo ndavuga Tshisekedi aba afite umugambi ndetse abashaka gukorana na M23 ngo hari amajwi yumvikanye M23 isa naho iri gukomfirima ko bamwe mu bayobozi b'igisirikare ndetse n'inzego z'igipolisi ndetse n'abandi banyepolitiki bakomeye cyane bo mu ishyaka riri ku butegetsi hari Kinshasa bamaze kuba bafata umwanzuro ukomeye cyane wo kwemera gukorana na M23 nyuma yo kutabona aho icyerekezo kigana cy'ubutegetsi bwa Tshisekedi ubu tuvugana arashinjwa kuba nta terambere na rito yayigeze akorera abaturage be, kuko benshi bagiye babimushinja akitwaza ko igihugu cye kiri mu ntambara, nyamara ubunini bwa Kongo bagiye bamwereka ko intambara iri mu gice gito cyane ugereranyije n'uko Kongo ingana, kuko intambara iherereye muri Kivu y'Amajyepfo n'iy'Amajyaruguru, mu gihe ibindi bice byose bisigaye kandi ibice binini cyane nta kigeze gikorwa ngo hagire icyahindura ubuzima bw'abakongomani. Nta muhanda, nta bitaro bishya, nta kintu kigaragaza neza ko hari ibyakozwe. Ibyo benshi bavuga neza rero ko ibi ari byo bari kumutega kugira ngo babe bamutembagaza ku butegetsi ndetse bakuranye na M23 yo itanamworoheye kugeza kuri ubu. Ibitero bya M23 bikomeje guturuka impande zose nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, benshi bakagaragaza neza ko izi ntare za Sarambwe zitazahagarara na gatoya, kuko hakomeje kugenda humvikana ibisa nkaho ari ibiturika biremereye cyane hafi n'umurwa mukuru i Kinshasa, bemeza neza ko uyu mugambi wamaze kugenda ucurwa ndetse watangiye kugenda ushyirwa mu bikorwa. Tshisekedi akimara kumva izi nkuru yamaze gushya ubwoba, bivugwa neza ko yamaze guhamagara nyene cyubahiro Son Excellence nyine perezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, akamubwira neza ko nawe yisanze muri uyu mwandiko w'abagomba guhitanwa na M23. Ibi biraza kwibazwaho koko niba M23 ifite umugambi wo kuba yagirira nabi perezida w'igihugu cy'u Burundi. Benshi bahise bavuga neza ko naho M23 yakomeje kugenda yihangana ndetse ikabembekereza Burundi kuba itarigeze irasa na rimwe mu mijyi itandukanye kandi yari bifitiye ubushobozi hariya nyine ku butaka bw'u Burundi, mu gihe abarundi bo bagiye boherezwa kurwana nayo cyangwa se bakagaba ibitero kuri M23 ndetse no ku birindiro byayo, gakomeza kugenda bigaragaza urwego rukomeye cyane iyi ntambara yamaze kugenda ifata, kuko uyu mwandiko uri kwisangwamo aba bakuru b'ibihugu byombi nk'uko bigenda bitangazwa. Ubutasi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bukomeje kugenda bugaragaza urwego rudasanzwe busa naho ari ukumviriza bimwe mu bikoresho by'itumanaho bya M23 nanone byongeye kwisubiramo kuri iyi nshuro nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Ubu tuvugana ubwoba ni bwose i Kinshasa ndetse n'i Bujumbura n'Igitega, kuko bivugwa neza ko uyu mugambi wamaze kunozwa ndetse Tshisekedi nawe yatangiye kugira ubwoba. Benshi batangiye kwibaza neza ko Tshisekedi ashobora kongera gufata umwanzuro wo guhungira mu gihugu cy'Ububirigi, kuko akomeje no kugenda ashinjwa kudakunda igihugu cye, kuko hagaragaye ibimenyetso byerekana neza ko afite ubwene gihugu bw'igihugu cy'Ububirigi, ibintu ubundi bidasanzwe cyangwa se bisa naho bitemewe ko perezida w'igihugu agira ubwene gihugu bw'ikindi gihugu. Ibi rero nabyo birakomeza kugenda bimushyira ku gitutu gikomeye cyane nk'uko bikomeje kugenda abigaragazwa. Twigire ahitwa Gatoyi hariya za Masisi hakomeje kugaragara amakompura aremereye cyane. Igisirikare cya M23 cyongeye gushyiramo ibirometero byinshi cyane hagati yacyo n'ingabo za leta ya Kongo, kuko bakomeje kugenda bahanganira muri ibi bice. Gusa amakuru aturuka hakurya aravuga neza ko urugamba aho rugeze ubu ngubu igisirikare cya leta
leta ya Kongo cyamaze kubona neza ko kwisubiza ibi birombe bya Rubaya bisa naho bigoye, ahongeye kugaragara ingabo bivugwa neza ko zishobora kuba ari iz'Abafaransa bitewe na kampani imwe mu z'Abashinwa zibarizwa hariya Rubaya zicukura amabuye y'agaciro ndetse mu nyungu z'ama 23, dore ko imisoro ndetse n'ibindi byose bamaze kugenda babidiringa mu izina ry'ama 23 bitewe n'uko aricyo gisirikare gikontorora muri ibi bice. Abanyamurenge bagera kuri 5 bishwe ndetse abandi bagatwikwa, ndetse batwikwa n'izi ngabo z'u Burundi zabafatiye mu nzira ubwo bari bavuye mu materaniro y'Isabato nyine nk'uko byagiye bigaragara. Ni inkuru iteye agahinda ndetse ni inkuru ibabaje cyane. Ahangaha benshi baremeza neza ko ingabo z'u Burundi zakoze mahajabu ku buryo bukomeye cyane, ni amakosa akomeye cyane ndetse n'ibyaha bikomeye cyane ingabo z'u Burundi zongeye gukorera kuri ubutaka bwa Kongo. Ibintu bisa nkaho mu by'ukuri abantu benshi bakomeje kwibaza kuri ibi bintu biri gukorwa n'igisirikare cy'u Burundi. Ibintu bisa nkaho byabaje benshi cyane, ariko byagera ku banyamurenge aho baherereye ku isi hose, dore ko no ku butaka bw'u Burundi hari abariyo. Aba bakomeje kugenda baririra mu nzu ndetse agahinda karabashengura. Abishwe batwitswe baborogaga basaba imbabazi batakamba. Mu by'ukuri nta cyaha na kimwe bashinjwaga uretse ko ingabo z'u Burundi zumvishe zishaka kubatwika, ndetse ibintu byabaye na wazarendo zihari ndetse n'abasirikare 2 b'igisirikare cya leta ya Kongo nk'uko bitangazwa. Ibi ngibi byabereye neza hafi na Poezero nk'uko bitangazwa, ariko nanone bifatwa nk'igikorwa cy'ubugwari, igikorwa cyo kuza kwica abaturage badafite intwaro badahanganye nawe mu rugamba. Ibindi byaha by'intambara bikomeye cyane byamaze kugenda bigerekwa kuri perezida w'igihugu cy'u Burundi nyene cyubahiro Evariste Ndayishimiye, ukomeje kuba yakohera ingabo ze kuri ubu butaka zikifatikanya n'imwe mu mitwe y'iterabwoba harimo FDLR ndetse n'izi wazarendo zikomeje kugenda zikora ibyaha bitandukanye kuri ubu butaka. Ni inkuru rero zibabaje benshi cyane, ariko nubwo bimeze bityo ubu ntabwo twatinya kuvuga neza ko Twirwaneho ikomeje kugenda ihagarara mu birindiro ihangana n'izi ngabo z'u Burundi. Benshi bavuga neza ko izi ngabo z'u Burundi nibi zakoze ari ukubikoreshwa n'ikimwaro, kuko bigaragara neza ko zatsinzwe mu bice bitandukanye ndetse zigakomeza kugenda zizerera ndetse zomongana, bisa nkaho zidagifite groupe yaho zibarizwa cyangwa se barracks aho bagomba kuba bari mu kampu kugira ngo babe bikusanya ndetse bategurire ibindi bitero. Mugomeza kuzerera ndetse basa naho badafite aho berekera, bagenda biyenza ku mwisi n'umugenzi. Bivugwa neza ko ariho bahuriye n'aba abaturage bahise basabwa ibyangombwa byabo, kuko n'ubundi byagaragaraga ko bari kwerekeza mu bice by'Abanyamurenge. Aba rero bahise babagirira nabi ndetse ibintu no kubivuga bisa naho biteye agahinda ndetse bibabaje cyane. Ibyaha by'intambara bikomeje kugenda bikorwa n'iki gisirikare cya leta y'u Burundi ndetse n'ingabo za Kongo mu bice bitandukanye, by'umwihariko muri ibi bice ho bikomeje kugenda bihumira ku marari. Ibice bitandukanye by'inkengero za Uvira hakomeje kumvikana amasasu menshi cyane nk'uko benshi bakomeje kugenda babivuga. Amasasu bivuga neza ko ari kuraswa hagati ya wazarendo ndetse na Twirwaneho MRDP. Kagaragara neza ko umujyi wa Uvira utari mu kangaratete nk'uko byari bimeze mu minsi 3 ishize, ariko nanone benshi bamaze kwemeza neza ko ibyo ma 23 ikomeje kugenda ikora bisa naho ari ukwigiza intwari imbere, bishobora kuba biri gutanga ubutumwa bukomeye cyane yaba hano muri Purene ndetse n'ibindi bice. Amakuru aragaragaza neza ko ingabo za 23 zitigeze zijya kure na gatoya, kuko zakomeje gucungira hafi biri kuba kuri ubutaka bwa Kongo, by'umwihariko muri ibice byegereye umujyi wa Uvira. Ingabo z'u Burundi ari nyinshi ndetse zikomeje kugenda zikora ibimeze nkaho ari amakosa akomeye cyane. Reka twambuke tujye ku butaka bw'u Burundi. Perezida w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye akomeje kugenda ahura n'ibibazo bikomeye cyane, imitego ari gutega uyu mugabo. Benshi kugeza kuri ubu baremeza neza ko kugira ngo yamamazwe ndetse aze kugera ku ntego zo kuba umukuru w'igihugu muri ubu buryo bisa naho bigoye. Abarundi benshi cyane basa naho bagaragaza ko barakariye uyu mukuru w'igihugu cyabo, bitewe n'uko ubu tuvugana abarundi baravuga neza ko inzara inuma, inzara ivuza ubuhuha, nyamara igihugu cyabo cyarishoye kigashora imwe mu mitungo ndetse
ndetse n'ibyari gufasha abaturage kuba bameze neza mu bijyanye n'intambara. Abarundi barashinja perezida w'igihugu cyabo ko yishuye mu ntambara yatumye bagira crise ikomeye cyane. Abasirikare b'u Burundi ku butaka bwa Kongo barahuzuye muri iyi mirwano. Ibi byose bakomeza kugenda babyegekaho perezida w'iki gihugu nyine cy'u Burundi, kuko niwe wagiye utanga itegeko ryo kohereza aba basirikare. Ibindi bakagenda babimwegekaho bavuga neza ko n'ubundi muri iyi manda irangiye nta kintu kizima yabakoreye uretse kohereza abasirikare be cyangwa se abasirikare b'iki gihugu mu mirwano idafite aho ihuriye n'igihugu cyabo. Ibintu bavuga neza ko byabababaje cyane. Kugeza kuri ubu ngubu rero benshi baravuga neza ko agahinda ari kose, ndetse bakomeje kugenda Abarundi basa n'abavuga neza ko uyu mukuru w'igihugu rwose ibyo kuba yakongera kukiyobora yari akwiye kuzibukira. Ariko benshi baravuga neza ko n'ubundi Uburundi iterambere ryabwo rigenda gake gake ugereranyije n'ibindi bihugu byo mu karere, uretse na Tshisekedi witwaza neza ko ngo ari mu ntambara, akavuga neza ko ari byo bituma adakora ibikorwa remezo, nyamara akabazwa impamvu n'ibice bitarimo intambara, kuko Kongo nini ni igice kirimo intambara, ni igice gitoya gikomeje nabyo kugenda bitagaragaramo ibikorwa by'iterambere. Ibi byose bigakomeza kugenda bicanga abakongomani n'abarundi. Ni nk'uko rero bakomeje kugenda bashinja perezida wabo ko iterambere ryabo rigenda bigura intege. Hongeye kumvikana ibisa naho ari inkuba zikubitira mu matwi ya Tshisekedi ndetse na perezida w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye wari wiyemeje gutanga ibishoboka byose kugira ngo igisirikare cye kize kuba gifasha ingabo za leta ya Kongo kwerekeza mu bice bya Gatogota na Kamanyora. Mu gihe 23 yemeye kurekura ibice birimo Kabunambo ya mbere na Kabunambo ya kabiri, ikarekura Mitamba, ikarekura Plaine d'Oruz ndetse n'izindi nzira zerekeza hano za Gatogota ndetse na za Kamanyura. Izi ngabo rero za leta ya Kongo zari zafashe umugambi zifatikanyije n'Abarundi, umugambi wo kwerekeza muri ibi bice ndetse ngo bakahigarurira nyuma y'uko 23 yari yamaze gufata umwanzuro wo kwerekeza za Fizi nk'uko byamaze kugaragara hariya mu mujyi wa Baraka. Rero muri territoire ya Fizi 23 yakomeje kuhakubitira ingabo z'Abarundi ndetse na FDLR, nuko Abarundi bigira inama yo gukoresha imbaraga z'umurengera bazana ibitero muri ibi bice, dore ko bari kuvuga neza ko nibibakundira bahita bafatiraho bakerekeza za Bukavu. Ariko se ibibabayeho ninde uzabibuka ko babaye nk'abakubiswe n'inkuba itagira amazi? Ubu tuvugana ingabo z'u Burundi zamaze gupfa ari nyinshi cyane mwa bino bice, ndetse bisa nkaho zakubiswe n'inkuba mu muvuduko udasanzwe wa 23 full stop ikomeye cyane, ibarashisha indege mu bwoko bwa Apache Helicopter ko bari bamaze kwindirira ku buryo bukomeye cyane izi defense za 23, ariko bisanze bameze nk'abakubiswe n'umuriro w'amashanyarazi. Ubu tuvugana haravugwa ibirokete biremereye cyane, amakompora ya 23 yagiye agasekura bya burende by'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'Abarundi bari kwifashisha muri uru rugamba. Ikimeze nka déplacement ndetse no gusheringa bihita bihagarara, icyatumye Abarundi n'ingabo za leta ya Kongo batangira kwirukanka amasigamana. 23 hano rero iba yamaze kugufata ni ukwirukankugwa mu mitego ikomeye cyane y'itsinda rikomeye cyane ry'abakomando batega imitego. Benshi bavuga neza ko ari imwe mu mitego mibi cyane yagoye ingabo z'u Burundi. Ubu byongeye kuba muri ibi bice, ni agahinda gakomeye cyane ku ngabo z'u Burundi. Benshi baravuga neza ko iki gisirikare cy'u Burundi gisa naho kiri gukubitwa umujyo ndetse amajya n'amaza. Kuri ubu benshi bakemeza neza ko amarira menshi iki gisirikare cy'u Burundi kirimo kirarira, abenshi ari bo bari kuyitera. Igisirikare cy'u Burundi kandi cyongeye kugaragarizwa ko kititaweho na gatoya nyuma y'uko aba basirikare batse ramforo y'abasirikare bagomba kuza kubatabara nyuma y'uko bari bamaze kwisanga baguye mu mutego. Ariko biza kurangira u Burundi abakamandazi bayoboye urugamba banze kohereza abasirikare kuko bari bazi neza ko nabo bari bupfireyo. Ibintu biza gukomeza kugenda biba agaterera nzamba. Nuko bimeze rero, reka nkubwire nanone ibyongeye kuba Kinshasa. Ubu tuvugana Kinshasa haravugwa abasirikare bakomeye baje gufatwa nk'abagambanyi nyuma y'uko bimenyekanye neza ko bavugana na bamwe mu bayobozi ba 23 ndetse na perezida w'iki wahoze ari perezida w'iki gihugu cya Kongo Joseph Kabila. Ibi byose bikagaragazwa na bimwe mu bimenyetso bamwe bavuga neza ko iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikomeje kugenda gikurura binyuze mu butasi. Ubu tuvugana rero hongeye kumvikana igisa naho ari
umwuka mubi, aho Tshisekedi yamaze kuvumbura neza ko ngo hari abashaka kumwirenza bakaba bamutembagaza ku butegetsi. Ibi byose bigaza gukomeza kugenda bishimangirwa nuko yakomeje guca amarenga ko yari yagamijwe gutegwa, ndetse aba basirikare bakuru bakaba bamaze gutabwa muri yombi. Ntibaratangazwa kuko iperereza rigikomeje, ariko ngo muri telefone ngendanwa zabo hasanzwemo kominikasiyo ikomeye cyane ya bamwe mu bayobozi baba 23 ndetse n'umwe mu bahoze bayobora iki gihugu Joseph Kabila uherereye i Goma, ndetse nawe winze kuri 23 nk'uko babivuga. Ubu rero bikaba byatumye aba basirikare baza gufatwa nk'uko bitangazwa. Ese ibi ngibi biraza kuba igisubizo kuri Tshisekedi wamaze kwinjirirwa, dore ko na bamwe bo mu nzego bivugwa neza ko n'abarinda umukuru w'igihugu n'umuryango we Republican Guard ubu ngubu nabo basa naho batari kumva kimwe filozofi ya Tshisekedi, nabo ngo bamaze gucikamwe ibice, benshi baribaza uwamaze kubagumura. Aho igisirikare cya FDLR, uyu mutwe w'iterabwoba w'inyeshyamba ukomeje kugenda ugerageza kugaba ibitero mu bice bikontororwa n'igisirikare cya Alliance Fleuve Congo, ubwo ni 23. Abasirikare b'uyu mutwe w'iterabwoba wa FDLR bongeye guhura n'uruva gusenya igisa n'inkuba cyabakubitiye hano za Masisi. Ibi nabyo ndi bubikubwire, nkubwire bamwe mu bari barasimbiye abayobozi b'uyu mutwe baje kongera guhura n'ibibazo bikomeye cyane, birimo abafashwe mpiri. Ibi biri muri aya makuru, kandi ndakubwira ko igisa naho ari imyigaragambyo ikomeye cyane y'abasirikare ba leta ya Kongo bongeye kumvikana barasa mu kirere, nyuma y'uko bavuze neza ko ibyo bari gukorerwa na leta yabo bisa naho ari ukubatererana mu gihe 23 yamaze kwa advancingana ibikoresho bishya. Bo bashinja iki gisirikare cyabo kutitabwaho. Ibi byose ariko biraturuka ku makuru y'ubutasi yamaze kujya hanze, aho amabanga yabo yose yamaze gusesekara ku ntare za Sarambwe, nyuma y'uko hafashwe bamwe mu bayobozi b'iki gisirikare. Reka twindire muri izi nkuru rero, reko turahera kuri iyi nkuru ikomeye cyane, inkuru isa naho idasanzwe. Nakubwiraga ibijyanye n'imitego 23 yagiye kugaragara itega iki gisirikare bahanganye mu rugamba, ubwo ni igisirikare cya leta ya Kongo ariko kandi n'abarundi muri rusange. Nakubwiye ibyabereye Ikibumba hashize umwaka hafi n'amezi 2 cyangwa 3, 23 ubwo yari mu nkundura ikomeye cyane, ubwo yarwanaga n'izi ngabo. Abarundi nibwo bari bakigera kuri iki kibuga cy'imirwano hariya za Kibumba muri Kivu y'Amajyaruguru, ibice bitandukanye hariya bivugwa neza ko za Petit Masisi n'ibindi bice bitandukanye za Nturo. Imirwano yose yahaberaga, abarundi bahuraga n'uruva gusenya, ariko ibyabereye Kibumba ubwo abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo bari muri operasiyo ikomeye cyane yo gushakira inzira bagenzi babo. Abarenga 80 basanzwe bacitse imitwe bisanze mu mitego ikomeye cyane ya 23 bari ahameze nko mu Gikuyu. Ibi bisa naho byisubiyemo neza mu nkengero z'umujyi wa Baraka. Aha niho hari kubera igisa naho hari imirwano ikomeye cyane, ingabo z'abarundi zongeye gupfa nk'uko bitangazwa. Bamwe baravuga ko arambushi izi ngabo zaguyemo, abandi bati ni imitego. Urumva byagenze gute? Ubu tuvugana ingabo z'abarundi zaje kwisanga ziguye mu cyo twakwita umutego, ariko kandi nambushi yari yatezwe, ariko kandi aba basirikare b'abarundi bacagari hamaze gutegwa bimeze nk'ibiturika, amagrenade ndetse n'ibindi birokete bivugwa neza ko byari byatabwe aho abasirikare bari bunyure. 23 yari yamaze gukurura igisa naho hari inkuru z'uko uyu musirikare uyoboye urugamba ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'abarundi bari bamaze gupanga operasiyo ikomeye cyane yo kwirukana 23 mu nkengero z'umujyi wa Baraka. Iyi operasiyo igitangira, abari bayitangije bose bahise bahasiga ubuzima, ndetse bari batezwe ambushi ikomeye cyane, aho n'abageragezaga kuza gufata mayiti, ubwo ndavuga izi mirambo. Iyi mirambo y'abasirikare bari bamaze kugwa muri ambushi bahuraga n'uruva gusenya, bisa nkaho 23 itari yigeze iva hafi aho yakomeje kubasheringaho ndetse no kubavunderezaho ibiturika biremereye cyane. Ubu tuvugana n'amarira menshi cyane, benshi baravuga neza ko 23 yongeye gukora ikimeze nka operasiyo kubakubitisha inkuba, baje kwisanga baguye muri iyi mitego nk'uko biri kugenda bigaragazwa. Ubu tuvugana rero umwuka ni mubi, ndetse bisa nk'aho igisirikare cya leta y'u Burundi gikomeje